Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya la chung khan Mizorama COVID-19 shikai sombriat pani mu chu ani Safe Chitelui Executive Committee chuan Chitelui le chevel te tuai thara ti moina tura ruam mana sang sang an thlir Prime Minister Narendra Modi chuan khole tuitin ten nitin khosakna anmo an neile masona rural changkang din chu sarkar ngai poima masaberani ati Cabinet Committee on Security chuan Tejas Mark II project pom Darkar somni political sung khan Mizoram COVID-19 shikai somret pani mu chuani a shikai te hi rapid antigen test manga mu chu ani a shikai le kailo endik zong zanga somnga palian nia endik zada tanga shikai mu chu za zela som pali point pariat bialani shikai to zati kum sang som pakhat cher pe mishing zada tanga chutin sang khat zela mi zani som parukani a mishing noi khat zela COVID-19 na wanga na chan to zati somur panga ani Lok Sabha MP Pusila Rosang and Nimin Khan Shillonga Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health Medical Science Negrim Satloa Heuna Ahian Medical Superintendent Dr. Daniel Ale Ahauten Negrim Stamdo in Le called Harabun Mete Anen Kual Puya Regional Cancer Center Kumzani Songa Danatur Cancer Rate and Kolamun Puisak Mektele Atsunga called Chang Kang Tak Linear Accelerator called Anen Pui Boka Dr. Zulai Zavel in MBBS Anjir Tinetur Medical College Building Tharte Afan Kual Pui Baka Regional College of Nursing Nurse Za Zirbel Tinetur Building Tharte Anfan Pui Bokani Pusila Rosang Chuan Mizoram Changin da Nachang Shang Nei Dam Loten Anfan Nasat Negrim Zamdo Inlian Chatak Omzulo Momati Tu Soin Marchang Biel Tanamal Somna Atlingati A National Institute of Important Support Ani Hiela Base Tule Teto Pamalakuya Tum Tuasoi Ani Northeastern Council Shillong Hun Puya Lok Sabha MP Pusila Rosang NEC Secretary Pu Moses Chalai NEC Financial Advisor Pu Gaigongdin Pan Meile Advisor Planning Pu Kelvin Harris Karsin Te Komboka Marchak Bel NEC Kaltang Masona Hotele NEC Today Nele Sum Tamzo Ka NEC Thom Thata Tru Thu Tes Ansoi Howani Donor Ministry Consultative Committee Member Pusila Rosang Chuan Marchak Biela Arwal Khat Hiang Bera Donor Ministry Le NEC Malang na Kalpui Atu Lati Thule NEC Malang na Te Atangkai thu soin MP chuan tangkai jok NEC siam turin sarkar la pia tanga ngai to na thar ne na ro mana siam atulani atia Mizoram Donor Ministry le NEC malak zel tumna te chu lomomati thu soin Lok Sabha MP chuan Marchak State ta na NEC danglam biak na te king ko zel turin NEC ho tu te chu angen ngal ani Safe Chitelui Executive Committee chuan Chairman Pirinu Sharma Chief Secretary Hovin Chief Secretary Conference Hall Mineko Animin Khan an thu khoma Chitalui hum halle hum himna tura malang na kalpui mek te thlir hovin chitalui la chevel te tuai thara ti moina tura ruam hana sang sang kalpui dan tur chungchang te soi ho ani meeting a hian Safe Chitalui Comprehensive Action Plan siam turin Northeastern Regional Institute of Water and Land Management Neriwam test purchu pomani a Neriwam hi September 30 Aizawl an local don ani chitalui chevela ram nei tu te in to khom na nei tura ruam hana chu September 30 chunga nei turin relani a October and November at Chitelwe Bol Hole Silwan Lu Taino Vang Shang Local Council Te Wayme MHEP le MUP tenen into Homna Lian Tamde Bot say to Mani Boka Hang Vang Shang Coach Shoy to Tenena income Hona Po Bot say to Mani meeting a hen Chitelwe Big Hum Himna Tour Project for Carni Sunga no Bot say to MC Jungen and Nia Bon contribute Lang Hampang Ramachere Zel to Muntaka Atsan Nozir Cheng to Le Atulanga Rotnasiam Turin Environment Forest and Climate Change Department Teruat and Nibok Longklai is built to MLA Police Big Zavachon Min Khan Electric Vang Longklai Community Health Clinic Center Hong MLA Local Area Development Fund Cheng no Eliseng Sak Electric Vang Community Health Clinic Center Building Tharle Center Thar Ahonna Police Big Zavachon Rampum Angpua Mizoram Din Hun Potniam 2 Longklai District Health Sector Lamti Changthun Ani Thainan Man Lana Sati Soin Longklai is Biela Community Health Clinic Center Som Pakhat Hondam Ti Ani Nuwa Building Amsa Mun Thum Ti Lo Hun Riata MLA Fund Mangin Building Sakani Ati A Longkai Chui le Longkai Chua Center da chu tun mai sarkar chon arem ti thu sei Longkai West chunga chakma te chena biela pom malang na kalpui mekani atibok Police Biak Zawa chon center hon to ate MLA Fund mangin thok tu roi ani thu soin tun mai khan sarkar chon center thok tu te hlo tum sak arem ti thu asoi bok ani Mamit bial to MLA Police Lazilena Nimin Khan Feed Mill Hall Mamit din thara Mamit Piggery Cooperative Society Limited le Cooperative Department Mamit Botsai Vokcho le Rancho Siam na huna hong Pois la zile na chuan ran vul tu ten sarkar atanga tanpuina po beisei lova phur takle thatho taka vokan vol line shipui leng taka wanga vokchan tu te torna chu atorpui thu soim
Mizoram sarkar puin ramdanga tanga vokle ar la lut lova in to de kalpuya tumlain shrilenga wang harsan an tok chupui takzetani ati a mani kot kai nge ran cho siam na mun an nei chuan ra tha a chu nge be sei thu soin ranin cho hrisel an ei thei pha dona sathiang hnim le hrisel mi puin an ei thei pha nge be sei thu soini MLA chuan mamit pigari cooperative society bultan tu te fakin an lakami ten rin na an nga zel theina tura ti tak tak na ne na mala zel turin acha a an hmalak na puinan cheng noi khata hlan ngalani mamit pigari cooperative society limited te hi kumsa ni som polia member som thumin anin dina tuna he member somni pani anom meka mamit pigari society hin hripui lenga wangim bleaching powder te semin vokcho silchara tang anlak lo chu mantlom zokin vok voltu te hne na an hral thin bok ani Kolasip District MJ Office Beer Tenimin Khan, Kolasip Power Electricity Department Division Office Akalin PNE Department How to Ten Koma, Kolasip Kopui Chung Le, District Chunga Kosang Shanga Power Supply Din Hunan Soi Puya, PNE Department How to the Chon Kolasip Patok Tu Anin Dialog na Satuan Soi, Kolasip Power Division EE Pusila Zali na Chuan, Kolasip Let's Have Power Supply Kailang na Chan Tamber Chu Paila Matanga Power Choklu, Sem Chuale na, Bokang Substation na Transformer in Dialog Wangani Tisoin, siam mek ani thule harsna hi sut kian thoi ani don thu soya sutilai chon kolasip khopui chunga emergency shutdown lak angai fo ti soin connection tharpe ke mo line siam that emo angai changin accident thleng pal thei pum pel nan transformer tanga off zel angai ati a thei hian veng pum power supply khai lak kha athen thin ani ati tudin huna kolasip chimle mar por biela line che siam zinga electrical worker regular staff pakhat ve chen ti soin kolasip PNE chuan dana chon line nungla ya regular staff lo chu lon phal ni lova thok to in dai lo awangin hei hian na setakin power supply khailak asiam na sani ati bok power supply khailak tor mi puite hriat tina konga thok tu tele MJ te chu thok hovin mi puiten harsan an tolo thei dan tura tho ho ni set in ruah manna an siam ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan khuale tuitin ten nitin khosakna an mamo an nei le maso na rural changkang din chu sarkar ngai poima masak berani ati nimina Cochin International Airport of Antlang mai het hui sein Prime Minister Modi chuan sarkar lai puin Kerala mi puite ta na ma lak na sang te ta langa azadi kamrit kal hun man chungin mi puite chuan India churam changkang a siam ten ril ru an siam poima ti a heunai Prime Minister chuan Kerala mi re theite tan PMAY noya chen na in nuai khat sing thum chuang sakani to thu te ta langa hengba kain phasona ru din tharte a hong hal ani Cabinet Committee on Security chuan Tejas Mark II project apom committee chuan Tejas Mark II fighter jet siam nan hian cheng vaibel che sang ru zanga ada a heba ka hian apmain HL ne na cheng vaibel che sang ni zanga lo peto bokani Tejas Mark II fighter jet hi changkang taka thuam turani a Indian Air Force Chief Air Chief Marshal VR Chaudhary chuan Tejas Mark II chuan India ral thuam na mun ruak poimo tak alo khadona ti a hewang hena hun taka man chanen theng turin asiam tu te point chak taka ma lak angai ni ati United Nations Human Rights Commission UNHRC chuan China a Xinjiang Uyghur Autonomous Region a Uyghur mi puile Muslim mi then khatte China 9 ti luina manga a hren chunzom chu mihring dikna le chanvo bo chedara khlak takani ati UNHRC reported hello a heng mi te chunga hian sarkarin ti luina manga angai sa te damdoi en kol luite le shom taka khung be ani te chu adik lo ti soin heba ga hian pat me chen na lam kai hna tharum thone te po a thleng nge ni in ata langani UNHRC chon hetianga China in Uyghur ho chunga hren be na apot sei chu khovel dan bo chen le abir takin mihring te chunga poi khoina ra khlak takani ati bok Chanchinthar serti topnan atlang pui darkar somni pilikal chung khan Mizoram COVID-19 shikai somret pani mu chu ani Safe Chitelui Executive Committee chuan Chitelui le a che vel te tuai thara ti moina tura ruam man na sang an thir Prime Minister Narendra Modi chuan khole tuitin ten nitin khosakna an mamo an nei le masona rural changkang an din chu sarkar ngai poima masaberani ati Cabinet Committee on Security chuan Tejas Mark II project apom chu ti song chu Chanchinthar kan pon thei chu ani